malok bilang-bilang do semonang-monang. Baik mahali kodong mga dia sa binot ano dia balik ke pasu. Patu pamari kami kodong mga dia jauh berewa sama mo na mamasuman. Pada umat Tuhan saatan nalos kisi marabuti maro si Dio.
magodang sopa-sopa las beda magodang ni si Jagarono pada bumal mama tu sasahat atau si Tio Luluan nabi bersamaban ya mataraja inata sori barat di son mengajong kami baru di hotel itu buta siap tuang motor rado baru di paparan yang kami tahu gumiling nagabei dosi matuannya kabaru ni nasiya sohoni manang berek doho ibe berek raja nami raja borun nama satabi rohani tuhamura karada na humadiyam na humaloho Gaviam baru disiana gora-gora ni raja itu hami ima boru na sila na hupasahat ton kata na ujido naringkan ima disiana na boros sana na tua-tua manang natulang namin na sa urmat mo naung diala amat tarebata di hari na salpui asa di hari na uli di bulan na takasor siya dos ni rohani ang katulang namin yo popara ni opong namin tuang mutar ala di ba di hambok kanang itulang namin sa lubog na pemboro horot na mauliyata na na po puso jamat na na magtuon di bata ala takas na makilalaw dileho na dihindahay pasoni dileho kasareoni dileho doon namin ala na humerang rohonok kanang itulang namin subi karado namin di siya dos ni rohatta asa tapunan di simagat di dolok di pangirian oras na ita na marhamarang kinamat pinarihot malupak pasu-pasu naman taribata takas to hitatong nasipay raja namin akaraja ulun iya mau untuk pasu-pasu dan berjalan nami Tuhanmu kamu na mangaliat pasu-pasu Tuhan alay singkat ditanya lehonan nami do Tuhanmu na ina hatayu pasal mandok asa ditoruak pagbubuat di dalam pertanggalan dapat nami luruat di dalam narotong jubang matong najinalah takas to Tuhanmi nadwe-dwei nauk sahat tuna mau ibur sahur nadwa sure makasohoran sahabat tuna marnini marnonat tulong nanyon hamau dati honot taro tune bata godang basa-basai di calonat tulangi alani tamaro hita martangi akibala asa totong dilihat tu hita dokata diupasai di boga tu di rumah tumi boga batu di sopo damerolat tu atau sarmak tua gumabion na ita salud na akana uposo otik sosadia na kupasa nami pakatayoni asimarwanya matare bata asa soal eno sinata tua perlingkungan di Sikoro amat tare bata pengalaman tua os me salud na di Paroro sahat disonu sahat matu botea numa sahat kami akaboruna pasahat tolong kadauri nari tuamuna asimarwanya amat tare bata siang bijang asa sahat kita gawe sahat manat tu parhorasan soal di barata nami anak permusik baik melakukan nabi para memang dua-duanya Setabi yang baru
Dilas birohanabi kembali batu bahamunan di orang mulai asal apa orang di hamuna di betamuna marbunga tangan di bola di hasutot jaga dia kapal rupiah mulai di betamuna kapal pahiyot nak kadauli na yakanaringan tuh ulau tadi bagasan sadarion asal lemas lijuang lemas sabinabuah tu dia hama kama korunami mangalak kedok korunami tu si amat akap kamu anggia matutong diramot itu hak kau ulau tadi bagasan sadarion emes na batu matok parlimbongan di Siboro de batak to pangalamat tua horas na salud dari Barolo asabir mabok tiba hulma pecalongan bir batok timuna kamu Sulit kenapa kota? Sahabat satu batia. Saat itu pada bulan Dauli di Batuali dan dua-dua. Doman mahal mula kamu nampur lagi. Sahabat ngomong mula kami ya. Sahabat ngomong mula kami rasa. Eropa lebih hamuna. Akamun dari. Anggia banyak yang nabi marbabat tanah waktu di Bata. Dia bakal kecanggih mudah kabat camatan Dauli berkerajaan. Baik mah dia sebut belum ni.